Bonjaki na hande yimma nchechan la na won jambu ka jamda la buga denye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun di falna won sana na won mamang dang sana annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga tambal na wune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا علي مولاه اللهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا نغان ناو قدرة جبارنا نعمة غان دشنا وننتي وتتنيا فلي كتت علافي كتوم ننتي إيكو كت لعن تتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تزang de la fursama ansur nagang nawuni te banama te manama te talanan bandam te kiyama andu manawun zombanam bo awun nang barahma te mi banna be tinya viani te yuno kamza yinago tumana ambahante bahande sun banka lafi yomani katanga na awun temba alafiya te mi bambala alafiya na ampahante alafi in yabnama ndal fa kwamba na wundab gahanda anduba na wuyo yasan yo vyalle kapaya annab daraja annab dal barkana annab haske te paaya mbanama manama na wun sommiya lalan yale ka tasuru na gam na woni nanama yejirjile na wun sommiya limama nama na ampah ya mustajaba kasur nagang nawon tira afanama khasatan banang le tafsir al barka golmone nawon nang te katarsun kat yelden tuhe lalan yale mabe kan sur nagang nawone ntirgana gomnanti anduma nawon jeltana lafi anduma nawon pahante zokson yiyang bashele katem ban ma lebge kasudo biane anduma nawon balgam letiya lalan yale kata sura nagam nawone titalaha tamabia His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana
Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia nduma na won songma te paya Dr. Bawumia na won songma ma bihe wa malhachi ne tisuru na won tiro tafsiru ngo television ne zang le gelda ka yomane katanga ka nerbo dirde dam fanu ngo Dr. Bawumia ngonen ku arziki kala lama nangma ashew malhachi ne tisuru na won tiro muhre ne te paya na won songma te paya na palma ba murade an suru borshel na won timale an zorshel zahana nan le katin kakia Dr. Bawumia te paya lalan yale katizan da fursan won suru na gang na woni media houses ma television radio houses ma izahaba kidaya yibe jihadene yinim yar tafsir ma karpar yomane katina kan nerbadir da damfani na yo yasan yo vyalle ye management ye machine nan ma zaha ye men le zaha na ngul ya no gulbu na wannan lalatete shabin ku arziki kala lama nan da ma nduma na woni wo yelgam ye arziki kana albarka nan dene na on pamte min ya zuksum na on sommiya tebo bol yiya na won mi yino kam zaha nduma na on sommiya mun kam ku arziki nan ka lalama nan da ma na woni wo yon yasan yo vyalle ka yelga ya arziki nan albarka nan ya arziki ni na won yon yasan yo vyalle te paaya en karam de taba an sure na gang na woni nduma na woni wotim te bangsum din dalse kamal albarka na won nan lalatati lalan yale ka te sure na gang na woni nduma na won alkawal shele dinje annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam no yang namma nasara shelen duma na won tibakar yam pul dunya zaha lalan nasara ma na won pan letite kake kate belala nasara ma pune nduma na won nan lala tite na won pan tere zuksun mabihe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa buki al umma ma zimsimne annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wati ti garanti ti yang bobshale dunya ni lahira kati tihge kabezu sumanin pune lala zo ko yarte lala garanti mane ko yarte adibu auladakum ala salasin hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o bangserte nete wobsem ti iyali tam yala tazo annabi yurlem annabi yang ma yurlem no qur'an karambo yala riba tango tenende yi boble te palaban ne borge te me kudni wahala garanti yala ko tiki musulma terizam da annabi yatwa mkirishan aka bahar shaba ai te zango yetu atumtuma wo yetu na won yetu ambalama lalan yale ko yara inni tarikum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada annabi yara wo kerlanya nga inker sharabin timsarbayi intir al ummama kitab Allah nduma na won littafi dunya alqur'ani wa itrati ahla baiti nin zuri'a banya in nan ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada de ko tonen ke gbobde bayin wo kallege nan bu shaba banya borga kul mal warai yenen de gbob qur'ani ni ahli albayt qur'ani ni ahli albayt qur'ani ni ahli albayt yete gamma Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad anduma na wannan ti yino kamza katar sun kati yijalensi ti surene kallege bandol annabi no yin nam ni yalmale na wannan ti yino kamza lala katar sun ma te menti iyale na won balgam lala tete kati dol annabi no yin nam ma aja adam abe yoma pahanjima haske salam annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kajima pa daraja bismillah aja adam Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa
للن صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تبعيا يبهجي ما حسكي عوني واللعن تزاهنا أنب حسكي بوني تبعيا ما به تفسير كلمة تاچي 2021 تفسير تاچي نيلا بوهبو قرآن زاشي سلوماني نيلا ديني قرآن دزاشي سلوماني نيلا ديني تسورة نقن ناوني وچكا قرآن ملزاشي سنتني ندوما ناوني زمتنا مبوا وچكا قرآن كار ملزاشي سن تبي حقا فوني ناون نن لالا تتم به ما به دران نمي kana on double sura kana te bohay annabi yansima puni so bomboni so imam zain al-abidin ali ibn al-husayn zain al-abidin imam zain al-abidin ahl al-bayt a'imman ma mumpahra annahum balama wa badwaru nye imam husayn ka imam husayn mi badwaru nye imam ali إمام زين العابدين لا نرمى كم ننتبه يا ابن رسول الله كيف أصبحت وبولا النبي ولكاني جمع كإمام زين العابدين أصبحت مطلوبا بثمان حساب نوني لجمع kayala ni le den ko agalo kariyen kamza borloshi yala ni tule allah yatlubuni bil fara'id no duma na woni tule wo boharola bi'amani nima man na woni on farilla azghon talha azghma nyadene anan le dem pahariye war rasul bi sunnah ka annabi haru mun annabi sunnanin ya shalma anan le amin le nyala wula dem pahara wal iyal bil qut
o iyalmi jaay kulle bo bender go bon yandi share onin ne ka yuna wan nafs bi shahwa dem paran nahe kanin sala ka akorsima karba buhara de haki anya nin salma amal la korsi shel karbiani karba buhara de ba haki dem paran nu wa shaytan bil ma'siya ka shaytan ba ko agla ka persira na tum tale kemna won tale ne wal hafizan bis sidq al amal malaika bu bay shabambe nir kamza sanmo ka bay yino kamza pahara zo ka yara hay tumma alhayrituma tumma dil jala ti hamatahsun katum tum jala dem para yo point wa malakul maut birruh ka malaika al maut mi dia kam anya ko kanate ngla ka yula nya vilma ko buharas ami sama pam ma ko rintu mutuma kan malabi dia kam la lanya ma be dem para an ani wal qabr bil jasad nin sal balle ni de logle kam dia ayni balle ma bo la nan bon ma de na bashina aparna wala kana dileya ويرى فأنا بين هذه الحسال مطلوب بعيني يلا نيمو ان ليلا بزا ينو كم نقل دبور شاله يلا نيمو كو اغلتي ينو كم ذا هم به بعيني غا سيما يلا نيمو امين لي يلا ولا ناوم حكي النبي حكي ايال حكي امم حكي شيطان حكي دمو بملا حكي شلما وينقلا نبور نوديجي ملائكة نمشبم بيا زوب حكي ملائكة الموت وحكي كبل عين دون شلما دبا حكي دزا ين كمزاها قوم قلتي ينو كمزاها بيا كام ما بيا سيهم رزق ديكا دنيا شنغا شنغا كرباغا ante va hankal zakat suwa zaza kartiya nyala doro nyala be kibo nyala kaya nere lebgam ay da wisim suka shel lebga amal shel zaza tenda be iran karanda ida alfana min tilah bale bugba dal fanira tiballah bal kar nyala na wonda bil so kabra bo anjiye mo ka zungo ka malaika al mautu asbango ko yala we malam shele zawumo niyam kam nati dega nyafale wala kayan woyal ni yal mala ne kware ben shabu ta'aro ni do men wa kanu pashel bi no bo gishel won kuntum de shangama kamilan وبم بلغر كثيرنا ونزل شنا نزل شنا لذو من كانوا باشله ومي كانوا بوشله بمعنى من مل شل دائما كارنيالا كندشل كو مالما والله لمن نفوسو ما نشل نكبو كمنه بونكل دعاء دافسر شلك حتى كان زوما ايويا انكل شيء دنيا ندافسر شلمان anyanga ka barumti dunya ma kiyama ka kun kirga kyandama kantira intalaha Sheikh Salahuddin auzo monambo ka ko karama al jannani onda kan jika hangana wallahi kanya la jibsi Sheikh Salahuddin mallo ka hanga shilkar josan kabuk su'ala kato yal wa ma bihima yuno puni yal ne o man ka hangam bongo ko bondo di shahara de te nan me kana won e ko tipana ka mu yi jane
ŋun chɛ ka bi baŋ ni o kahangin bɔŋɔ din ka o bɔri ni di zaŋ sunsu ama yulimiya shɛ Salahuddin yuma ni nyɛ shɛli ka o tooi mali lala tiha maa ka di pala di nyɛla karim titali zaŋ ti ban mali hankali daa'ima o karindimi ka zaŋli tumdi tuma di zuɣu ka o niŋ lala maa niriba alam biɛni ma nira ni shɛba ka bi niŋdi lala maa nyɛla ti ninkura maa paa ban tooi mali lala amma bipola ŋɔ zaaha a ti yɛn nya har dima ni ka a yɛli ni a dala kahanga ti so din lee fitina o bi yɛn niŋ suhupiɛlli ka di mii pala zaa biɛɣu amma Naawuni zuɣu ooi di ku viɛla ka di chɛ kan tiiri ma bihi duniya yaa di biɛ kaya man ŋɔ ka so daa ti kuli kana asiba mahali ka o ʒi ni sara ka o ʒina ti tiri ma ooi o mii ni bumi maa biɛɣu ti yɛn nimaa mali o lahabali Naawuni rahama maa puuni kahanga ka o ʒina ti tima kahanga ka di nyɛla n pun bali lahabali amma man dini nyɛla yi diigi ka n chɛ ka o baŋ n nabi yɛn yooli ka n lee yɛlo din bɛ dini din yɛn chɛ ka o baŋ ni miri n bala kahanga o ʒina ti tiri ma ni ka n yɛli koi dalihu ka a ti tiri lala pini ŋɔ ma kahanga n bala to a man deeya ka o birim ma yɛ Naawuni niŋ a di soochi dama ŋuni ka o yɛla o dini n bala o bo mini dalihu ŋun ni yuugi pam Naawuni alkawali nyɛ yi bi naagin tuma n bi chaŋ kai shi n na tuma maa ma bihi Naawuni pahin ti zuɣu soŋ ma bihi Imam Hussein alayhi salam zan dalim duniya ka o yɛli yɛltɔɣa ka di simsi ban mali hankali kihari zuɣu pam ka Imam Hussein yɛla ad-dunya huluwuha wa murruha hulumun o yi nyɛ duniya di nyaɣisim ni di tɔmsim di zaa nyɛla zahanli nyaɣisim ka a be duniya ni zahanli n bala wahala ni ka a be duniya ni zahanli n bala di zaa yini kam dabsir biɛni ka di yɛn paana ka di bi ŋman ana min be dini a bi kpahanda a be gom ni ka diri nyaɣisim zahanli ni a ti kuli neegi di biɛni di chɛŋya di nyɛla bu burami ka a be wahala ni gom ni zahanli ni a neegi di biɛni buri maa bia duniya la lan nyɛli ka di mali nambɔɣu ka di mali nambɔɣu lari lan so daa ti yɛn kpi ka yɛli ka kpuɣi alkawali n sabi o wasili ti yɛli o dɔkta peeni so ŋun ʒi o zuɣu ni o mii daa dirila nam ka mali arziki kara o yɛn ni o kpiya bi zaŋ o niŋ o daadaka ni yaa ka yihi o nuu bahina ka di yi polo ka sokam nyɛri o nuu maa bi mii ʒiri o chɛna o ni laɣasi salima shɛŋa ni laɣa shɛŋa maa ka o bahirili soli ni ka o chɛna ka bi naan ti zaŋ o chaŋ ti niŋ o balli ni ma bihi ka bi yɛli ai ka bo zuɣu ka ti yɛn niŋ din bɔŋɔ zaa wai to amma an yin doctor so ni yɛli na leegi ŋun yɛn ʒiri daadaka n bɛ di tooni ka di chɛni maa n bɔri mi ni yɛli duniya nim ka bi baŋ yaa doctor yi bɔri ŋun nyɛ ŋuni o ka niŋ bu lala dabsili maa yi pa o ku tooi taɣa shɛli domin yin ŋɔ so kam mini yin nyɛ doctor nim maa tooni dana ka a wali n je to nyɛ maŋ la a ʒiri ma chaŋ ni ti sɔŋ maa bi baŋ mi ni kama a ku tooi niŋ shɛli so mi ku tooi niŋ shɛli din pahari arziki maa n bala ni laɣasi maa dini n bahari yɔli maa n ku tooi niŋ shɛli din pahari n ta maa nuu ni yi polo ka bi nyɛrili maa di yɛrila duniya nim maa ni bi yuli nya ni chɛni maa n bi gbubi shɛli chɛni yi nyɛ nuu maa shɛli kara ni o n daa be duniya ni niŋdi shɛli ka laŋsiri shɛli maa zaa di bi lee zahindi di naaya
ka bi ʒiri o chɛni lala empty so binshaɣu n biɛni a kandi na duniya naa la bi sunsuuni maa nimaani ka yɛltɔɣa maa be kpaŋa maŋa n bo a tarili dini di bala la an kana shɛŋa la ka a yɛn labi daga nyini shɛli tuma ورزق إمام حسين بانسرتي الدنيا هلوها ومرها هلم إن الدنيا دين يحسن كم دين بالدنيا نتوانسم وحالا كم دين بالدنيا دمان لا زهان أولا نيجي النايا أجل يحسن بي وحالا الدنيا أولا في أكيب سلمة الله أصل غير كولا كولا في دينا ماو kariko har faraka malakala nyala faraka nyen laksi awalin ci farama ba na kimma de ba kyanga dinya doro kamala awalin ci doro ma biyan wakiya de ba na dudu kwanya yimma balle jaman wo yimari ni panda nerbo bo yura so the journey together is short then ya tavalara katizanta mirti nawun lalazo riwaya bene ka annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bangsa tiyara diyen ke ka nan hankale duniya mun ka ni to yunu kayal ne lagre lan za shi mbongo faralan za shi mbongo lagre lan yin bongo ka yulle ka bang ne wa mal change faralan yelan bongo ka yul yelma kayal ne ko faralan yin bongo anya kiyama niri walen she ballamane hay aku to bang lagre lang ballam bo be fara lang ballam bo lalazu ka annab muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yara inna awwala alamatin min alamat al-adl al-akhirah al-qubur fa innaha la yurafu fiha ghaniyun wala faqir adal ci zon tule den ya kiyama den da alama den ya tule alama balle akana balle na abu bande lagre lang ballam bon fara lang ballam bon nima ne bam sirala an kun shel kuluma adal cikin banin nyale hey boma zufun kashi nima na lafi zumo ramadan mabe biya pishin barama zumo sohala pishi yin ka zumo pishi biane pishi ne yine dabata ma nyala imam ali alayhi afdalu salatul musallin wa shahada dafsan balama bonjiyo zwalin si shale dabata ma vallar zaha karke kan tege wa albarka shale kayen zangle ti ko kati kekara mane kati to zangle kana woni ko zoti za hanan bo imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salatu al musallin munda tijiya annabtune kara bu annabi bu hago kayara annabi ne ay isma allah aqulahu فأكون أفضل المخلوقات ناون يلقان دللي يمجاني كان يلي كالليجي ناون دبا كوني ونغرب زاها من ينغر ناون دباني ناون يلدلي يمجاني كان يبولا لما كان ناون تمالا ما به دمي راجل رمضان نو de bia pishini yene ndanyere kala lama danan mabe fa imam ali bo annab lalaka annabiyulu ya ali qul la ilaha illa allah ya ali ya la ilaha illa allah ka garmun kan kpalam de biya hagan mabe bo hago de biya na atis nya kar sabla la litafin ka karan le ka jiren yare amma bo hasijara rakuni
tule bo ko ma nyara bulakan yan yalle sahadin kan yan yalle di yalale an yalle sabuma de ba malla din nan pa ka ba kan yarle anya amen dere yiti yar ya toa ko jato ne ka yero ya toa katla bolo yul kana ka yal ya toa ta'kid pa ambalama ya toa mpa ya toa zuun balama wa illa amen o men wule yara o men annabi yara ka annabi yero ya toa ka wula zo ka annabi yal ya yan gargo ka ya ali qul la ilaha illa allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karam bi tabaat karan de ruwaya nim shel polo ka nab min so dir sula ka tinya ko la bol de la yul ya kaza mama ni du gar na man jom jom ashi bela na man ka ko le so anyo won yel ya ali kul adade man balama de zo anya ka to di damfa wa aqwa la ilaha illa allah shirwan yalmu yalma ya ali kul alla anle ya alif ain lam ya naqaf ni lam ma alla ande zaha de tirala ko shiye ne tihnu ne zagam ne zayini 251 adad man bala kalala adad man mabiya karitum bang sira alla anle ayi anu ne zayini karitar bala anni de ba bang sira la dabsa shanga yan zang yerle biakam ka yelle la ilaha illa allah ko shiye ne tinu ne yine demi yalla yun ka yan nangle kazanji karinyala kama ayan pul ayan zang la daba nan nangle daba nahma kariyan ya daba ni ama kubu bunnahe tule dabsilma daba yidin ya tule dinma kanan le kayal lilarama sanyuma tinin yal ka zam le tira annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadaba yidin para iman mi ya kanan le ka zam le meti annabiyin nan ma ka ti hadaya daba yidin para tamami kariyala tini katir amam man family amam man tamma katima dan para las daba yidin ya bagu din ma ka zamlati amam ma anya nan rambungo de pola porizea na wonni tibga demi nan de bar la from 21st zankana har ramadan baguma karali talan yalle zumatinga so da dabani de kunan to ya dabani kanan istifada nillalama anya 251 I multiply by 8 anima ayanyala 2008 aya 2008 ma Allah an le 2 plus 0 plus 0 plus 8 the entire 10 pia ma 1 balama de pola porje kama na wonne tebga kwa imam Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kwa imam Yusele imam Ali albarakama puni shalam balama يا علي قل لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله يتعدين معنا إذن كرم ما كان حاج آدم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
يلم به تنقل به سورة يوسف ني عندما ونزم لسورة ما نرليجي كرم زمت تله وزمت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كرم يلا تربية تتلم بلا من دول دي ينقل سشرين لا أصلي لنا وندب كهندله آيان يلب سن كهندله كنا ونتبقى ما به كاتبانت منا أمبang نكمن كيرن كرب القرآن كنا ونزن لا سورة ما ونتنن إخلاص دول ناوني ناوني ينتبقى شام ناوني ينغوب سشام نأنت يم بابا رشلة كرنيلا دمله دنيا جلنسي hasara barna kam duniya din nan da duniya ne na wayan kem kare le kullum zanta ka zura ka demle a dembe ni yan ko a demle bonti yan ko a lab shel kuluma kar yala an na wundi zal na pa shel kulukar kare pa bu tumta ma ni ka dembe yan vila lam ka ti shi ne ma ne ko ay mama en zang zati na woni kana won ba zan wo zaha in gobte ti nan lalama din tibgete pam mabihe lalazo annabi yusuf tin ya yisi shel pulma nyala o babi ma nan shamma zaha abutin lam na kakke bubjele annabi yusuf sane ka bunyamin pa ka palam den misra ne ka labna bon kana intiyal bu baba din nan zaha ma zungoti yisirme ولا قومي يلبا حاج آدم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد ابن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت نبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. للن يلي بمباغي النبي يعقوب سنة ببا أنت تعصو دنن ما زاها أفادم كو يلولا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لساكو لبسبك يلبيا بل سولت لكم أنفسكم أمرا إنيا دنن ما زاها يسو يرلما دنن بانسيا للما كللما ما زاها للا دنن ما يسو يرلم دعر زاها يسو ما دنن ويا للما كرنن يا للما كومبو دم با نيلا شلا كان بالا صبر الجميل صغر دم زلا انيا كومبو نشل صغر دم زلا كازان يلما بوبلنا ون ayam fable ka fabler mi yer nawun
amma bi fablir yar bannam da so abu zang le yar bannam da so la la suluma sulu jam balama wa izala am muksuma pam yin nan ba kazamu de sulu kan zanjiya ma ka sulum balama ayam fablir la ma fablir yar nawuni nawun ka yan zan tosira ya toza mun ka yara abu zang le yar ni zala yaha she mun nawuni sabrun jamilun balama sulu dem jalan balama akan yan nan sha yala din sala di dama lala di yan dama di yan jara di yan muksami barkati ge nawun yala mabiya wa sabrun jamilun kana yalula asallahu an ya'tiyani bihim jami'a lalan yala ni yan zang sulu ka zang yala za goble nawun ma yala asa de tonan nawuni an yatiyani bihim jami'a wan zang baza hatmana anyo huyal an yatiyani bihima kabo nirba yaha bupalila ata annabi yusufu binyamin ne bihima kamma mo baza su kundina kakpalan misrama so bulela nirba ta abu yidun ma so rezo ko yal ne won pa solo ka ce yala goble na won din to nan kana wonnan wula won ti yan labsba won labsla bazahatu annabin bala ya to ko yarma won mal isharat shalna won ne bang so kama din nan lalama kana won ke ko bang din nan da maza annabi yusuf ka bo mitima o bang da le to amma de bo yina pulutu bar ko mi mal shukuri kama domin tam shale yalama ne ranan ma den da nan ma den tin nan yala annabi yusufu annabi yakubu warati ko halu duma na wuni zan dalan annabi yusufu ma na wula annabi yusufu bon zo tam shamma na bal ma yala wula kamalaika jibril kana anti to details ma kace ko bango bi wonya bel dezo womi amma muksuguma ni ya shalma nan ban ma ne ban tabla tabama dan ban yar tabma dinin yin muksugu shalbe mulu wa illa matu jemo maka aje guru bane de mal wahalawu ka ko de duniya mo ka biya nan ci aljanna akeya to ay nyime ka ko biya muyi abanan de firi domin biyar mal go na hal shari'a nita di mangare domin niriyar lunta ayat da sufiyal na amma tune ha kasuwa mun yala lunta ma dina jelo lune wala anto yala ne amma wannan da zo ba han solo dinna bu kyanu ma so nita dina kuriyan jelo lune amma di me din muna da palla basan ka dire o rezo o malahbal shara nizu ko yalleren to nun kana wul labs bizahatuna dirin yalaw biara zimsim na annabi yusufu kama wonyala mun fika ku gyonya bil mo na ku kalo pahe won ci har ni shamlam nama bar ko yale bizaha nyala banyan lamna na won ko kune wula zo ka yal wula na wani yan lafsuba ma hakikatan mullala na wun ma huwa wanyala alimun wanyala bangda mummi min salnam libi hal shalni zaha hal kam ne kati yuno kam za yi ya poloka be bopuna ka be bonyala wula nyala na wun mila rezo alimun yo hakimun kami won song de yala zaha sham dezo na wun ni mi so kam yala ma kami won zane ka song de so kam shel poloma won to lafsuba tona kayal wula di sahadin nan lalama ko malga kake ba wa qala ya asaba ala yusuf wa yabdat ayyahu min al-huzn fa huwa kadhib di sawon malgo man kake man waya wa qala kayal ya asafa yani su sangum balama ala yusuf aman ku tira annabi yusuf yala kai yaran na annabi yusuf domin wojuron balama wannan jalan wan balama wasu ninnan balama ku fallira wa biyaddat aynahu
ko nem bi ngo kar palga za e mana nyama din nang me hal kan ni nyaba ma ba kar fa min al huzni su sango zo tihara hal yurlam de champam karano lala fa huwa kazim ko to dihi lala su sango man tirle sonda abayo de biro kar muso ko be su sango ne amma ko to dihi fre kar biyo su ma pune denen ti yo ne denen ko dihi ma hal nan kurgum balama balcinan balama ko nan su pene makarta afakiro nan wannan kayar wula قالوا تالله تفتح تذكر يوسف lala yale kaban kul busurun kuma kamna yale tallahi tupuna wuni tafta taskuru yusuf ana kul tir la annabi yusuf yala kul ge wotibu yala ne hatta takuna arada hatta kartili ga duro zanta ka nyugan kuge kayya sifane kar yirani haba na kul tir yusuf mo yala wala to أو تكون من الهادين akuriyan jalala tero yala har intinan hallan lege bambi halaka puni intinan halaka bi mana kanan lala haran tipi kayal wula قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله konan yalba wayo yebo mi innama hakikatan man wo ashku basi wa huzni ila Allah anya man fabla nan su sangu ma zaha na wun kan fablar yara an zan le song de na wuni yembo mi ma zo amin na wuni ya to alim balama ki bo bang le ka fablar ki yin mo ka duniya zo domin na wun bang so annabi yusuf ni yan tum share ko mamman mi den jan so lalama yitin nan da diyan musurumi anya bin ma zo so dezo yene nebo mi ma o fabler mi yer na won su sango ma ne fabla ma o min na won sun suni ya to ko yer mo ma kinin mo kayar wula وأعلم من الله ما لا تعلمون yembo bang ma zo man wo a'lam min Allah ma la ta'lamun min na woni den na won sane nimmal bang sum shel din ye na won sane nim shel na won sane mele kinan bo mele yebo mele ne michel na won san ma yinan bo mele so yala pamber kana on bangso amma ko to yala bale domin bangsun yala amana banye di iyale abuti ba di ba zwalensi ami iti zan le tibam pade ahale ya adi bangsun ma zwalensi to rezo on ke kama akutu kayya za ka ni to yala shel biya ne ka ti abuti amana ka di shel mi ati tile amana ka di bangsun ma domin abba la yalma an zamar tishab ma kabu dinin barama na'am mabe te yang muvu me kyam tin zal tafsiri ke kale ko dem jane kati yale amfani shele tenne to nyas ayan suratul yusuf ma pune aya shangane hoy lalama kam bornin tege kayale ya zungo ramadan pishim barama yungoma itikafe ne psilge bamal iko kamal chance ne banang itikafe sol biene te kunnan la itikafe jamle man te nyala bayan la an jamle ngone psilge itikafe na won ikone to te la nerbillah balki milalama molo dem pare yima nyala mabi ala den kanna denenye ramadan yamma la pishina yo point Allah hada den kulkan na mama tinzal tafsir ma na wi kwan ka bokta na wonzo ayu no makati hada nan pala nin yala kafira to mar fasara nyala nyin yala musulmi to zan muslim sama bobma abal nan lala ko nyim bamma lala an bonu shirki afrasilama denin nyam musulunci tiyan dulla aya denye tihta har na tihta na nahe ayul suratul yusuf verse 30 har na 34 de porme wa qala niswatu fil madina
امرأة العزيز كذا كذا انتيان آغي فاستجاب له ربه انتنا عليم للا آيان منم كتيام جولي كان يناوني انتي تشركة زمر فبكاتا يما غيني يولي بويكا باغا آية دين يبتماني النبي يوسف ويلا تلقلا كارينيلا ومن فعينو كو منو يلا تلقلا مسرنا فعما زليها ومنو كونكو نمانا كيلا ما تلقو ومنو كو كاريتو كل ينكنا انتنار لا فعب الزهن والدي كلا ركوني لا سورة يوسف ما تتلا لها بلي نلا لما يتفاقى بيها كوني كفعب يسزنا زوم بيها دنابو تيان يلا آية تهتنا نكريان ناغا يلا ما تيان نالا نماني ندمنا ون كون تيان فاقى بها ما بيها ناون ينيها آية للا آية تهتزان كم تهتنا نهمايا أشياء قال سرقوني أقول لك آية نمبر تهتزان كم تهتنا نهما دنيا تهتنا نهما دفلبين شاكم ذا كان توتا إشارة كانير النار شام أتبور نندمنا ونقولا كذي بابو دبر بيره دمت بيا توابني شيما بيامن يلا دماليا بكر يلا سومبيا بيا كوني من يلا زاها يلا زنا من بيا كنشي زنا أو قمتي نريتا تفسير بكر يلا سومبيا نه زعلا مين كل كوبا يا كذا جاتي النيلا أيام يا بكتلا بلا كاني مين كل كوبا كاني كي بكتلا كولا كوكا سام ساكم يلا بلا ben shakam mabe ne borni yal sharnyala den kul dalan le paba din yan nan sham yala mabiya ka panga manga debga si shanga biane ka biya ga pune ka sokan kul men ne don bo den wona paba debga mbala sonda yi pune ya mabe zawun yum ko baro cece ka sole fune de soymani be shamma ko barce ce kanna ko nyaka bulfu ko kulshi mbal solma ko yulo kurum ka pa ko cike ka oy pabu mo o mi merlatin pam sheldin do to bu yala mo ta saka ko len zambina te basol no mo ka kyamte jombo an la ma di yala mo tam lo yala kul ka chubawo o kana nerlam balama ko ampo cece toni kakul bara ngul bara solma mi kementi ceti karle shel banne de mahanne solma yan garme incere banne ti karle wo ngul kam ti ceti ma mahanne yan gare kas ko tumu kabiya ko kamonna kay kawo shira kum shamma ti ma zo ka bo bol sha kamonna kay kawo mala kum shamma wala to yulma de garla mamba ka dolu ka fenti kamonna ka won ko shamao orezo atinya ka soto ngobre lala debgama ate bo waya ne de garloba o magia ka nya lala dipsima ya ka yan pamanga bon ngob ka labre shama tumanya ka pamanga ndo la sele ko gane kinyi Allah sele ka sabe aya ngoma dinye pihtana anangoma دنيا وقال نسوة المدينة آية دنيا بيتنا نهما لا آية وما كسبل وبقى نبيا نزاين كبع للا ولقما نزام فول للا دبسما كازان دبا يوبوين نورا كجرا ندما ناوني نتلقى كاكي بابا كما وون تلقى النبي يوسف كاكي بابا ما كرتما ashil den para yima mabe den yalaran bonyin ta de opposite dinin kaso biya ne ya mun yi tukulun ya fa ayal ne o goro anya ka fa ma yal manja aflo kambal ga kacho to den nan ma den kyan mena aya den ya pihta ni yene falamma sami'at bi makrihunna
lala aya pistanayine mabia aya sabla aya ma pobga ne piani zayine ka pa'lala walguma lala dipsima ya ka pob ka pala nam lala dipsima ngoble way ansule nsuriya gafara ka sulala kan yura ansur ka yura daba nahay makyo ma paka abwa ka zal pa so ambwa ebo dama ni kul bo pa za kul yo ka yuro amal shil za ka to so kam za pian na bo no aflo to anya tin yala shelwa nan la ayan zalla pa so ambwa o mi ku to cham shele aminu kul yambala kan pa ka bulo amma kirile bitam ne kaman lala dennam do ngoma za yen la dipsiman wolgoma ta jani ki yan dans le namo anyare mbo anan le dia mballan do mana wo mamman shina ne valam karaton la jiba bi alquran dia nan melabga yem karmanda wo mamman kul shimina yalamana gabadeta awon pahante zo somma be allahumma bihaqi fatima وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أحلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أردت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك وأهل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رمضان